вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Суға якынжа Крым сәкіндері аномаль sıcақтан насыл етіп құртарылалар. Крым The Guardian мүжмуасы сәйпелеріне кірді. Бақчысарай районында Авропада олған ең бұйық лаванда тарлыларынан бірі чечек açты. Бұйық футбол қайтты. Ярымадада Крым футбол бірлігінің премьер-лига матчлары кечті. Крымда аномаль sıcақ июльнің 8-не қадар девам етежек. Бұл ақта гидрометеорология мерkezінде хабер еттілер. Авария реті 38 градусқа жетежек. Құртарыжы ве синоптиклер яңғынлар ола білмесі ақында хабер етелер. Екімлер есе күндіз күне шпек қыздырғанда евде отырмаға төвсие етелер. Бөле sıcақ авада қач вақыт девам етежек ақында біз зімлев қамызда. Яхычы күнеш, салхын içimliklер ve sevimli dondurma. Yazını tanıtkan uç şeydir. Termometr 34 derece sıcaklık gösteriyor. Demek Kırım'da anormal sıcak başlandı. Kunduz güneş pek kızdırganda ekimler evde oturmağa tesiye eteler. Ama eğer de azbarga ya da yolga çıkmağa gerek olsam, mutlaka baş kiyimliklerini unutmamak ve yanınızda su almak gerek. Потому что первое, что может перегреться, это голова. Потом морские все процедуры, которые могут быть, не находиться в самый пик жары под открытым солнцем. Böyle sıcak hava olğanı sebebinden yangınlarını da tez darhalma ihtimali arta. Kurtarıcılar alev meskengerlerge geçmesi hakkında da tenbihler. Леса Крыма закрыты для посещения. Запрещается разведение костров, спаливание сухой растительности на придомовых участках и на территории сельскохозяйственных угодий. При возникновении происшествий, связанных с пожарами, просьба оперативно сообщать по телефонам 101 и 112. Yarımada'da 30 graduslık sıcak haftasının ortasınaca devam edecek. Eylül'ün 8'inden başlap hava harareti 27 gradus'a eksilecek. Yağmurlar yağması ve el esmesi tahmin ediliyor. Но ночные температуры остаются высокие, 20-25 градусов. Далее, в следующей неделе температурный фон сохранится приблизительно такой же и уже без осадков, снова сухо. Температура морской воды очень высокая, 25-26 градусов. Ахмечет sakinleri yazının sıcağından kurtarılmağa tırışalar. Misal için Yekaterina Parkı'ndaki bu şadırvanlar Akıkıy Akvapark'a çevrildi. Bu yerde mahsus filtrler yok. Onun için su eksilmesin diye bunun içine kimik maddeler koşarlar. Ana babalar bu hafta bilmek gerekler. Balalarını ise bu al toxtatmay. Где лучше, на море или в фонтане? На море, конечно. А ты не едешь? У бабушки зарплаты нету. Еще. Она получит в субботу ее. Вот тогда и поедем. Yakın vakitte şehirdeki şadırvanlarını renkli yarıklar ve müzikal refakatnen donatacaklar. Böyle yuvanıvlar ise teknika işine keder edebilir. Onun için sıcaktan kurtarılmak için denizge barmak ya da evde kondisyoner tübünde oturmak yaxşıdır. София Шукурова, Севилия Меметова, Виталий Голубев, Millet için. Bir sutkada 200'den ziyade reys Ahmedjet'nin hava limanı uçuvlar sayısını keçken senenin seviyesine yetkizdi. Keçinleri mında 202 aviareys kabul etildi ve yalanıldı. Bu keçken senenin aynı şu gününe bakkanda ziyade ece. Kırım hava limanının uçuvlar marşrutu ağı 2019 senesinin iyul ayı gibi 56 yönelişke yetti. 15 aviaşirket çalışa. За прошлую неделю аэропорт Симферополь в целом обслужил 1180 регулярных рейсов, что уже соответствует показателям 2019 года. После продолжительного, трудного для всей авиаотрасли периода, связанного с COVID-19, частота и география полетов в аэропорту Симферополь восстановилась до предкризисных значений и по некоторым показателям даже превзошла их. Ахмеджет районының Сарайлы Қият көніндегі спортив комплексіні ноябрь айында эксплуатацияға тапшырмаға планлаштыралар. Бұндан да ғайры Крым пайтақтының живарында yollar ve қатты коммуналь қалымтылары için мейданчықлар құрыла. Үш объектіні бірден бір қач региональ ve федераль программы бойынша абаданлаштыралар. Bu объектлерде шымды насыл ішлер алып барылған ақында Елмас Аблакимова тариф ете. Бетон құм қарышмасыны ерлештірелер. Құрыжылар Ахмеджет районы Сарайлы Қият көйінде спортив комплексінің азбарылында тереме диварны тамерлейлер. Наносится второй, третий слоя для полного выравнивания поверхности.
Бұртыш қызметші тыштан чалыша коммуникациялар кечереве территорияны абадынлаштыра. Екіншісі бинаның капиталь тамиратны япа. Бұл комплексте спорт ақында 20 елдан зияде вақытқа унутқан еділер. Бина 94 сенесінден берлі құланылмаған еді. Мында тек бір ай евелсе капиталь тамират башланды. Бойле капиталь тамират адрес инвестицион программасы бойынша алып барыла. Сейчас приступаем к вводу воды и канализации. Когда планируете завершить все строительно-монтажные работы? Монтажные работы и полностью ввод объекта в эксплуатацию у нас должен быть закончиться в ноябре месяце. Бұл көйде кефетлі денешмелеріні үш объекте көрмеге мүмкін. Меселі Белова соқақында ел яныланды. Бұл 700 метрлік ел қысмыны бір ай девамында тамерлеп бітірділер. Яны қапламаға енді арабайдавжылары қаймет кестілер. Ям нет, это гораздо лучше. То есть и для машины, и для водителей все довольны. Анна эки яшлы қызынен яқын ерлешкен түкенға етіп бармақы үшін чұқырларыны айланып кечмеге мечбур олайды. Енді бұлар епсі кечмеште қалды. Было сложно передвигаться. Конечно, сейчас это небо и земля. Сарайлы қият көйінде көй территорияларының комплекс шекелде инкишаф етірілівіні адлы программа бойынша қатты коммуналь қалымтылар үшін 6 контейнер мейданы ерлештірілді. Невбетте бойле да 8 мейданы ясаладжақ. Илмасы Блакимова, Сан Ибрагимов, Миллет үшін. Құрман қасабасында яны спортив мейданчығы açılды. Оны көй территориялары инкишаф олывы лейха бойынша құрдылар. Объектке 2,5 миллион рублей айырылды. Бұзы мұхбирымыз Мухаммед Зехиряев вақия юз берген ерде болынды. Епісі тавсилатлар оның левхасында. Бу Керчектенді Құрман қасабасының сакенлері үшін бұйық бір вақия спортив мейдана олар 10 елдан зияды бекледілер. Енді көйде ой спортив комплексі бар. Мұнда ГТО нормаларыны бермек үшін бұтыл кереклі тертебатлар ерлештірілген. Яшларға идмалар кечірмеге де имкан берілді. Ақшамлары олар волейбол, баскетбол ве футбол ойнай білелер. Игорь Пунченко спортив мейдананы тап балалығындан беклейді. Әвелері о межгулетлеріні тотлы кечерейді. Бүгін мейдан açılған сон о біріншіден сырасында спортив алетлеріні тешкере. Да, я занимаюсь греко-римской борьбой 10 лет. И такие площадки дают большую уверенность в себе, появляются новые возможности. То есть ты можешь тренироваться не только у себя в секции, но еще и по вечерам, то есть получать дополнительные нагрузки на вот этих турниках. То есть с парнями в футбол можно поиграть. Футболчы Осман Исмаилов бойлы вақия себебінден қомшу көйден келді. Обу мейданда яқын арада олажақ районара тақым ярышларына азырлана. Территорияның чевресі демір сетканен қораланған. Мейдан исе резна қапламанен ортүлген. Недавно в 2017 году получил кубок лучшего игрока Крыма. И в 2019 тоже получил лучшего игрока Крыма. И еще 3 кубка по лучшему игроку поселка. Площадку мы долго ждали. Мне площадка очень нравится. Чоқ бекленілген объект қысқа мүддетте тікленді. Оны бір ай девамында көй территорияларының инкишаф етілмесі адлы программа черчевесінде ясап чықтылар. Бұға 2,5 миллион рублей айырылды. Это общий труд, общее такое достояние всех жителей, которые они будут, я думаю, оберегать, смотреть, ценить и в первую очередь радоваться тому, что сегодня делается совместно с Министерством сельского хозяйства. Мы рады, что инициатива Красногвардейского района всегда они в лидерах и всегда дают пример другим районам для того, чтобы жители их жили лучше и видели все новое то, что сегодня делается совместно с Министерством сельского хозяйства. Құрман районында экобен 20 сенесінің сонына же 10 лейха әмелге кечірілежек. Оларының умуми фиаты 18 миллион рублейден зиядедір. По линии Министерства спорта Республики Крым в рамках этого года предусмотрено 65 площадок, которые будут установлены в Республике Крым, то есть в разных территориях. В Красногвардейском районе тоже будет установлено не менее 5 площадок в самом районе Красногвардейском. Ну а где они будут, решает глава администрации района, те территории, которые более располагают для установки таких площадок. Экобен 20 сенесі Қырым Жемхуриятынден көй территорияларының абаданлаштырылығы бойынша программаның амелге кечірілігіне 150 миллиондан зияды рублей айырылды. Мухаммед Зекиряев, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ахмеджетте соқақларыны ярқлатқан лампалар дәнештірілігі девам етешімді коммуналь қызметчілер Крылова, Краснознаменная ве футболистов соқақларында чалышалар. Ішчілер ескі ағларыны бозалар, теллер үзілген ерлеріні түзетелер, зиманеве светодиод лампаларыны ерлештірелер. Бұнен бір вақытта ішлер битакская ве заводская соқақларында да алып барыла.
Завтра у нас уже подписание контракта по закупке ламп. То есть подпишем контракт в течение 50 дней. 5-10 дней они нам поставку сделают. И начнем. У нас очень большая работа по замене ламп. Это отмечать. Это будет в первую очередь. Там недели на 3, наверное, работы будет. Sokak лампаларыны Украинка микрорайонда да дөнештирижеклер умумен елнын башындан берле 122 сокакта ярыклар реконструкциясы кечирилди. Уларнын арасында Бородина, Севастопольская, Муромская сокаклары, Киевский бурулышы бар. Эркунь идаренын диспетчер хизмети сакинлеринин шикаяттерин кабул эти, тамир ишлери аризалар боюнча салы ve жума күнү кечирилди. Немсе концлагерлерінің сабық эсерлері көмілген ерлеріні тапмақ, оларының тақдирыны білмек ве яқынларына Улуу Ватан женкінде ғайып олған сой ақрабаларының весиқаларыны тапылды деген хабер бермек. Бұл возвращение имени Адлы Лейханын мақсады. Лейханын реберлері бүгін Қырымға Абхазиядан келіп еттілер. Наша задача найти этих людей, донести до них эту информацию, получить документальные подтверждения, где они похоронены. Лейханын реберлері жебеге чағырылған ве олымы лагерлерінде әсірлер жедвеліне кірген Қырым татарлар ақында малюмат кетірділер. Нөвбеттіке вазифе оларының құранталарыны тапмақ. Когда мы семьи найдем, мы будем вручать им документы Великой Отечественной войны о судьбе их погибших родственников, где будет указано, где погиб родственник и что с ним произошло. Возвращение имени Адлы Лейханын тақымы Ярымадыда бір қач күн болуначақ, олар Жанкой, Кефе ве Ярымадының дегер шерлеріні зиярет етмеге ниетленелер. Ахмеджетте мыза ойын флешмобы олып кечті. Русия Федерациясының анаясысына көрсетілген дінішмелеріне бағышланған жематчылар девлетінің қол тұтывынен Крым выбрал будущее адлы композицияны көстерділер. Волонтерлар есе Русия байрақчыларына адамларға дарқаттылар. Шер бақчасында ашық китап шеклінде фотозона ерлештірілді. О анаяса китабының тимсалі олды. Бір істеген адамында фото чеке білді. У нас очень слаженный коллектив. У нас проходила домашняя онлайн-работа, и так как танцы у нас всегда свежие и интересные, детям было несложно включиться в работу, и в движении они все знают и очень любят танцевать, поэтому для них это не составило труда. Хатырлатамыз эсэс канунға кірсетілген дінішмелер бойынша рей беру үйінің 25-ден елінің біріне қадар кечірілді. Қырымда 82% адам іштірак етті, 90% есе дінішілерге қол тұттылар. Сонки сутка девамында Қырымда яны коронавирус хасталары белгіленмеді. Бұл ақта Сергей Аксенов иштимаи ағларындаки сайфесінде хабер етті. Кечкен сутка девамында Жумхурет лабораторияларында 1200-ден зияды адам тешкірілді. Буңа бақмадан эпидемиологик вазиет кергінлешмесін деп, жемаат топланған ерлерге барғанда, шу жүмледен түкенлар, илачханелер, жемаат нахлиеті, такси арабалары içinde, әркезге, мечбури алда, маска низамана riayet etmege rica etем. Алақаларны максимал дәрежеде сынырлы етіңіз. Керек olmasa жемаат топланған ерлерге барманыз. Ең аздан 2 метрлік иштимаи месафеге riayet етіңіз. Қырымда умумен пандемия вақтындан берлі 761 кіші коронавируснен хасталанды, 569 кіші тедевиленді. Қырымға бұйық футбол қайтты. Ратлық күнлері коронавируснен бағлы сынырланулар лягу етілген сон Қырым футбол бірлігі премьер-лигасының ilk матчлары кечірілді. Оларның бірінде Гүзел Мамбетова болынды. 3 айдан соң АКК спортив байрам. Хан Эли көйінде ерлешкен спортив комплексте Бахчисарайлы Қызылташ ве Ахмечетле ТСК Таврия көрішті. Матчны мұхлислерді көсетелер. Шей Роспотребнадзор талапларына көре кечірілі. Коронавируснен бағлы сынырланувлар лягу етілген сон ilk матчка Бахчисарайның шейер башы да келді. Еще впереди 11 игр. Сегодня пока команда на 5-м месте, но всего лишь 3 очка ее отделяет от 3-го места, и от призовых. Ждем ожесточенной красивой игры и пожелаем удачи нашей дорогой команде. Қызылташның ойыныны көрмек мақсадынен Велишаевлар корантасы да келді. Олар футболның қайтмасыны сабырсызлықнен бекледілер. Мы очень рады в начале игры. С удовольствием приехали поболеть за нашу любимую команду. Всем советуем приезжать в выходные дни, брать детей, болеть за нашу национальную команду. Приятно проводить время. Мы
с братом моим Селимом были в лагере. И пока мы были в лагере, мой папа привез моего брата Рустема, и он крикнул первую кричалку. С того дня мы начали болеть за Кызылташ. Seyircilerinin sesleri tınmay, her taraf oy takımına kol tuta. Duygularını bir kimse saklamay. Мы надеемся, конечно, на нашу бахчисарайскую команду. Вот, на Кызылташ. Мы ее поддерживаем. И вот сейчас момент очень хороший. Давай! Sıcak havaga bakmadan oyun kızgın oldu. Maç yutuksuz bitti. Hesap 1-1. Эмоции только положительные. После такого тяжелого карантина мы все-таки отыгрались. Проигрывали 1-0, отыгрались. Devamlı teneffüsten son geçirilgen birinci oyunun takımlarının idmancıları umumen memnun kaldılar. Таврия takımının idmancısı rakipler onlardan güçlüce olganını ayta. Случилось удаление, и сил не было атак проводить, и в обороне уже силы кончались, потому что Кызылташ неплохо комбинировал. Ну, спасибо могу сказать нашему вратарю, что сохранил хотя бы такой результат. Futbolcular ekimlerini de unutmadılar. Maçtan son olar ekimler sağ olsunlar degen ananivi aksiyonu geçirdiler. Han Eli'den gayrı Kırım Futbol Birliği Premier Ligası'nın maçları Keriç, Kefe ve Akyar şehirlerinde geçti. Nöbetdeki turnin oyunları iyul'nın 11'inde beklenili. Güzel Mambetova, Dmitry Nizavoy, Millet üçün. Kırımda lavanda tarlasının fotoları The Guardian adlı Britan mecmuasının en çok bakılgan fotoları cedveline kırdı. Kırım tabiatının çeşitligi deniz, orman, dağlar, çeşit yerlerden kelgen turistlerini celp etti. Tafsilatlar bizim levhamızda. Meydan 120 gektar yerini ala. Bu sene lavanda fotozona olarak rekor derecege yetti. Bu yerge herkes gelebilir. Ama tek bir şart, özünüzni yaxşı alıp barınız. Onlarca adam Kırım provansı sayılgan yerlerge kelip öz fotolarını dilber manzaralar zemininde çekeler. Şimdi Москаленко ve Белых алилерinin фотосессиялары keçe. Мы сюда приехали пофотографироваться и застать эту прекрасную крымскую красоту. Мы выбрались из дома, вытащили детей из гаджетов, привезли их посмотреть на лаванду, пофотографироваться, посмотреть на крымскую природу вообще. Bu muhabbet xorantalar mında xyardan keldiler. Bahçesarayının lavanda tarlaları hakkında işitkenlerinin böyle dilberlikni kelip görmege karar aldılar. Давай. Вот так. Еще. Bu ise Yulia Kalilina ve onun kız kardeşi Snejana. Onların aytkanlarına göre Kırım dilberligini görmek için Lipetsk şehrinden geldiler. Здесь прекрасный запах, получается очень красивые фотографии, особенно на закате. Мы очень счастливы, что мы смогли попасть, так как лаванда цветет с июня по июль, и скоро ее уже не станет. Kırım'da nasıl yerlerini musafirler en meraklı dep sayalar. Bu sualini biz экскурсоводқа бердік. Сейчас еще очень популярно стало направление Балаклавы и Севастополя, так как Севастополь долгое время был закрыт отдельно от всего Крыма. Новый свет, потому что такой достаточно обособленный поселочек, очень красивый, там сейчас можжевел в полной силе, в полной цвету. Şimdi lavanda tarlalarının ekseri kısmı Bahçesaray rayonunda yerleşi. Bu tabiatı Şuri ve diğer köyler. Böyle açık mor dilberlikni fotoğa çekip yetiştirmegenler aşıkmak gerekler. Çünkü lavandanın güllemesi endi bitiyata. Zibina Diniyeva, Rafael Vahidov, Millet üçün. Бүгінге bu yapısı haberler Millet telekanalından ayrılmanız, hayırlı akşamlar.